Rwanda can be the field of war, Burundi, the field of war, and the DRC also. So it will be regional. It's why we ask to the people who wanted to help to advise Rwanda. Ubuse ku cyumweru imbere mu rusengero aka kantu kari ngombwa. Narumvise avuga ngo urumva ngo ingabo ngo z'u Rwanda zirakomeye. Niyo mamutsi nanje ingabo mfise bashe. Murumva mu Burundi twakwegewe mu 59 bivuye ku vyabaye mu Rwanda. Abakongomani nabo nyene vyabaye inyuma 96 bakwegewe nande ibibaye mu Rwanda. None u Rwanda rabaye mabi yose ibihugu byacu biraronka mabi avuye mu Rwanda. Nabo nibagera ibibazo vyabo batwereke kwinjira mu vy'iwacu. Twe mu Burundi nta muhutu n'umututsi, twe turabarundi. Ni perezida w'igihugu kiruta Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bunini, kikaba igihugu gikize kurenza ibindi byose mw'isi nk'uko abibona kandi abivuga, ariko ngo kikaba igihugu kigoye kukiyobora, aho ajya ananyuzamo akanavuga ko abagituye nta bwenge bagira. Nimbura umwe rero mubayobora nunyumve nabi nyamuneka kuko singiye mutegurira amagambo avugira mu ruhame. Ni perezida w'u Burundi Bwana Evariste Ndayishimiye aka General Neva nk'akazi nakunda cyane. Ni umwami w'abarundi nk'uko abyivugira, ndetse akaba umuyobozi ugaragara mu buryo budasanzwe buvugisha benshi ku mbuga nkoranyambaga, guturuka ku miyoborere ye, imigendere, ibyo avuga, ibyo yambara n'ibyo akorera imbere y'abantu, bituma benshi bakunda kuvuga ko umugabo nk'uyu kwisanga ku mwanya wa perezida w'u Burundi yanyereye akabyituraho ngo pi atari ibintu yakoreye na gato. Bati yavamo umunyarwenya mwiza, ikibazo nuko abivanga n'ubutegetsi maze bigahita biba gatogo. Kabare hari abantu baje mu kabare bagiye kunywa inzoga, je sinabemera bake. Ugiye mu kabare ubugiye muri tourisme, ubugiye kuyogora, ntubugiye kuvuga amapolitike, nta vyinzigo bibayo mu kabare. Mamugiye kuyogora mutwenge, munezerwe, muce mutaha mu mutwehera. Inziza yangiriye neza. Shirako turizida twe tuzikatugiriye neza. Umuntu n'umukuru w'igihugu bamutelefona. Birashoboka ko ari we mu perezida ukunda ibiryo kurenza abandi, dore ko imbwirwaruhame ze zose ziba ziganjemo ibiryo cyane cyane nk'inyama na voka. Binashimangira ko rero iba ari byo biryo akunda cyane kurenza ibindi, ndetse ubwe anivugira yuko mu rugendo aherutse gukorera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yategetse ko ku ifunguro yari yahawe bongeraho voka, nubwo atunguwe no gusanga voka zihenda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nyamara ngo yari azihasize ku buntu. Ikigwa nahakuye natumye ntigenda mu ngurire ivoka. Bayiguze $5 kagavoka gato. Javuga none ndayifise muhirasi mfise $5. Ibiti birenga 100 vy'amavoka. Mu rugi wanje honyene mfise ibiti 7 vy'amavoka. Cyose nigira muri ivoka none wumva mfise amaheranga. Ariko uyu mugabo bisa nkaho buri joro aruta u Rwanda agashyigukira hejuru. Ni ukuvuga ko inzozi mbize ari igihugu cy'abaturanyi u Rwanda, kuko buri gihe yatari kuvuga imbwirwaruhamwe zisa nk'izisekeje, akenshi ubwo ngubwo aba ari kuvuga ku Rwanda, dore ko ahamya neza ko u Rwanda ariyo ntandaro y'ibibazo byose biri mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba. Akanavuga ko ngo afite amakuru atari ivumbi y'uko u Rwanda rufite umugambi wo gutera igihugu cye, ndetse agakunda no kuvuga ko ngo ingabo ze ziteguye guhangana n'iz'u Rwanda mu gihe zabataka. Akanavuga ko ngo ingabo z'u Burundi zikomeye kuruta iz'u Rwanda birirwa baratarata ku mbuga nkoranyambaga, avuga ko u Burundi bufite ingabo zigaragara n'izitagaragara. Ati twe ntabwo twapfa nk'ihene gutyo gusa, niko wabivuga. Si le Rwanda continue à faire des conquêtes dans le territoire de notre pays, je sais qu'il va arriver même au Burundi parce qu'il est en train d'entretenir. U Rwanda ni rukomeza kwigarurira ibindi bice by'ibindi bihugu. Ndabizi neza ko ibi bizagera no mu Burundi, kuko bari no kwigisha urubyiruko rw'impunzi, aho ubu baruhaye intwaro, rukaba ruri no kwinjizwa mu ntambara zo kurwana muri Kongo. Umunsi umwe bazashaka kuza no mu Burundi kuhafata. Ntituzemera intambara rusange. Turabizi neza ko gahunda yabo ari ugutegura ikintu runaka kiturwanya. Amahirwe hari nuko mu Burundi twabimenye.
Nibyo Evariste Ndayishimiye perezida w'u Burundi ahora yikanga u Rwanda ko rwamwataka, kandi ibyo bitazaba kera, ahubwo aherutse no kuvuga ko ingabo z'u Rwanda ziza amayeri mashya yo kwataka u Burundi zinyuze muri Kongo, kuko ariho ngo byoroshye kuba zarasa cyangwa se zikaba zafata umujyi wa Bujumbura. Akanavuga yuko rero ibyo ngibyo mu gihe byaba bibaye nayo ngo afite ibibunda rutura hafi y'umupaka wa Bugesera azahita kurura imbarutso akarasa Kigali. We avuga ko yiteguye kurasa Kigali maze umujyi akawugira umuyonga. Umunsi bazodutera no Rwanda ruduteye, abarundi dushaka kwemera gupfa kugira abanyekongo bicwa, twe tuzopfa turiko turagwana kuko abarundi n'abagwanyi. Niyo abayakunze Bujumbura aciye muri Kongo, natwe tuzokunda Kigali duciye mu Kirundo. Ese wabarigezeho yibaza ngo umupereza nk'uyu ukunze kugira imbwirwaruhamwe zibasira u Rwanda asa nk'ushoza intambara kuri iki gihugu, ashaka kurwana bubi na bwiza akanabicisha mu nzira zibaho n'izitabaho ngo ni muntu ki? Wigeze wibaza se ukunda uyu muperezida uzira ubusiriye yisanze ku butegetsi bw'igihugu? Ubundi yabigeze hate, mu buhe buryo? Kandi se kuva igihe yafatiye ubutegetsi nize impinduka ku Burundi nk'igihugu abereye perezida? Ubundi kuki yifuza intambara n'u Rwanda? Mu gusobanukirwa ibyo byose rero, niba ari ubwa mbere wari wisanze kuri umuyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa no gukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi si nzima dutuye. Ndi Aime Christian. Ikaze. Bibarwa ko abarenga 1/2 cy'abatuye muri iyi si baba babana n'uburwayi runaka. Ni ukuvuga ko umuntu umwe mu bantu babiri abarwaye indwara runaka abana nayo imunga ubuzima bwe gahoro gahoro. Abenshi binarangira izo zishyize iherezo ku buzima bwabo, ndetse ahangaha unasanga umubare munini wabo ari ababa barihebye bazunga indwara barwaye nisivurwa ngo zikire burundu, ndetse bamwe muri bo baba baranazengurutse amavuriro atandukanye bivuza ariko bikanga bikaba iby'ubusa. Ibi ni impamo, ndetse birashoboka cyane ko nawe uri umwe muri bo ukaba nawe urwaye indwara runaka yazahaje byo kurembya ubuzima bwawe. Mufitiye inkuru nziza uyu munsi yahari igisubizo cyuzuye cy'ibi byose. IKigo KUNDUBUZIMA Health ni igisubizo ku ndwara yakubanyeho krande, kuko habashyira iherezo bakanavura burundu indwara nk'umwijima, impyiko, constipation, rubagimpande, diabete no kurangiza vuba ku bagabo mu gihe cyo gutera akabariro, umugongo, prostate, imitsi, umutwe w'uruhande rumwe, bakanavura indwara z'umutima n'iz'amagufa, umuvuduko ukabije w'amaraso na hepatite B na C, n'izindi ndwara nka amibe, indwara z'amenyo n'iz'uruhu, wongeyeho n'indwara zose z'ubuhumekero n'izindi zose zitavuzwa haruguru ziganje mu batuye isi. Amahitamo meza ku ndwara yakuzahaje ni IKigo KUNDUBUZIMA Health, kuko ni isoko y'ubuzima buzira umuze. Witinda n'indwara imunga ubuzima bwawe urebera, tugana aka kanya tugufashe kuyikiza mu kanya nk'ako guhumbya. Mwadusanga aho dukorera mu mujyi wa Kigali muri downtown mu nyubako ya Chic muri etage ya mbere mu muryango nimero E50, hafi ya hari icyapa cya Himax kiri mu mabara y'umutuku n'umweru. Uzaharangwa n'icyapa cyacu KUNDUBUZIMA Health. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara cyangwa se mukatwandikira kuri nimero yacu ya WhatsApp ni 0788868682, cyangwa se mukadusura kuri website yacu ariyo wa3.kundubuzima.rw. Mu Kigo KUNDUBUZIMA Health, kwita ku magara yawe ni inshingano zacu. Iyo ugiye ku rubuga runaka rukorera kuri internet ukandikamo Uburundi, aha birumvikana ikintu cya mbere baguhereza ni ibijyanye n'ibibazo by'ubukene bukabije buboneka muri iki gihugu, ndetse mu bya mbere bazakwereka harimo n'amashusho y'umukuru w'igihugu Perezida Evariste Ndayishimiye, aho bamukwereka mu mashusho menshi cyane cyane ari imbere y'abantu benshi abagezaho imbwirwaruhamwe zuzuye ibisekezo, ndetse akenshi izi mbwirwaruhamwe aba ari kuzitangira mu rusengero, maze ijambo risoza misa akajumbamo akantu gatuma basengeye aho ngaho bataha imbavu zibarya. Yanigeze kuvuga icyongereza cy'igishinwa na k'ikinyafrika biri mu byavugishije abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga. Ubwato bwa Rwanda babwire bwavuye ahi Burundi. You know, in our country our slogan is each mouth must have food, each pocket money. So agriculture is s'associe au gouvernement et au peuple chinois durant cette année de bifle. Train, Jie, Quen, Lui. My lord, I wonder.
dore ko atagisiba mu bitangazamakuru byo muri Afurika y'Iburasirazuba aho yigeze nko kugaragara ateruye ingurube imbere y'abaturage. Yagaragaye akura ibirayi ndetse anabyikoreye, yanigeze kwikura akajerekani k'amazi arakabyimba. Yagaragaye akubura anakuburisha umweyo mugufi yunamye. Agaragara agereka amafaranga ibijumba mu isoko, yongera kugaragara asarura inyanya ndetse n'amadegede anabyikoreye. Ibi byose ni bimwerekana nk'umuyobozi wihariye ugereranyije n'abandi, dore ko ari n'igihe ajya yicara hasi akarambya agasangira umusururu n'abaturage be mu gacuma, ibijumba hagati mu maguru. Bamwe bati uyu mugabo ni umuti w'amenyo. Aha, bamwe bavuga yuko ibi yikora ari ukutamenya indangagaciro z'abantu bakuru cyangwa se iz'abakuru b'ibihugu, ndetse no kutamenya izagakwiye kuranga umuyobozi uhagarariye abaturage muri rusange, kuko ajya anyuzamo akana nyari cyubahiro mukuru w'igihugu ahe yashinyiriza amenyo nyari cyubahiro. N'umugabo ukunda gusabana akicisha bugufi ariko birenze ibikenewe, akaba umuhanga mu kuvuza ingoma n'imibyinire idasanzwe atabasha guhishira. Agakunda kwivugira inkuru z'ibiryo ndetse n'ibyo yanyuzemo mbere y'uko yisanga ku butegetsi. Akavuga ko ngo yumva ashaka gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda, akongera ariko akabihindura akavuga ko ahubwo ngo u Rwanda aribwo rufite umupango wo kumwataka. Gusa ariko ngo ibi ntibizakunda kuko afite ingabo zikomeye kandi zitinyitse kuruta iz'u Rwanda nk'uko abivuga. Ati mu gihe u Rwanda rwatera u Burundi ruciye muri Kongo, natwe tuzahita dutera u Rwanda duciye mu Kirundo, tugende twerekeza mu murwa mukuru w'iki gihugu Kigali. Evariste Ndayishimiye yavutse ku itariki 17 Kanama mu 1938, avukira ahitwa Giheta mu ntara ya Gitega ni mu Burundi, bivuze ko uyu munsi afite imyaka 35. Ni umugabo wavukiye mu gace kakorerwagamo ubuhinzi cyane icyo gihe, ariko nyuma byaje guhindurwa maze uyu mujyi ugirwa umujyi mukuru wa politike, gahinduka agace ko guturwamo maze yahinduka umujyi wa kabiri munini mu Burundi hose nyuma ya Bujumbura. Mu gukura kwe rero Evariste Ndayishimiye yakuriye mu muryango w'abakristu cyane, dore ko nuba ari perezida atajya asiba misa, ahana afite intebe ye yihariye ajya yicaramo, ndetse akenshi uzanabyibonera mu mashusho akunda gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga yambaye ishati y'igitenge cyangwa se izindi zisa nkazo zijya kumera n'amakoti kun, arimo abyinira Imana ayihimbaza. Ubwo uyu mugabo rero yigaga mu mwaka wa 2 wa kaminuza muri kaminuza nkuru y'u Burundi yiga ibijyanye n'amategeko, mu 1995 muri iyo kaminuza habereyemo ubwicanyi, habiramo akaduruvayo kapfiyemo bagenzi be byavugwaga ko ari abo mu bwoko bw'abahutu, ariko ku bw'amahirwe na Pierre Nkurunziza wahoze ari perezida w'iki gihugu n'ubundi bari inshuti bikomeye, baje kurokoka ubwo bwicanyi maze bafata umwanzuro wo kwinjira mu mutwe w'inyeshyamba witwaga CNDD, ukanagira n'ishami ry'abarwanyi witwaga FDD ryarwanyaga ubutegetsi bwari icyo gihe bwa Pierre Buyoya wari warabaye perezida w'u Burundi kuva mu 1987 kugeza mu 1993, wanaje kongera gufata ubutegetsi akoresheje ingufu mu 1996 ahiritse perezida Sylvestre Ntibantunganya. Uyu mutwe Ndayishimiye yinjiyemo icyo gihe wari warashinzwe mu 1993, ukaba wari uhagarariwe n'uwitwaga Leonard Nyangoma, ndetse icyo gihe hari haranashinzwe imitwe myinshi y'inyeshyamba yari yiganjemo abahutu yirwanya ubutegetsi bwariho, babushinja kugira uruhare mu iyicwa rya perezida Melchior Ndadaye wishwe mu 1993. Ndayishimiye Evariste yamaze imyaka 10 yose mu ishyamba, aho yanazibereye umuyobozi akajya azijya imbere muri operasiyo zimwe na zimwe bagiye bakora, akanapanga ibijyanye n'urugamba ahantu hatandukanye bagiye barwanira nko mu bice by'ibyaro bya Bujumbura ndetse no mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aho hose akaba yari afite inshingano zo gutegura no kuyobora ibitero, akanatanga ubufasha mu birebana n'amategeko, dore ko ari nabyo yigaga mbere y'uko yinjira mu ishyamba ngo yisange muri uyu mutwe, ndetse ngo ibi yari umuhanga muri byo cyane. Ndetse muri iryo shyamba ni nawe yakuye ipeti rya generale ujya ukunda kumwumvana, anahakura izina Neva ukunze kumva bamwita, rikaba izina ry'imine y'amazina ye Ndayishimiye Evariste nyine. Muri 2000 Evariste yagizwe umuyobozi w'ibiro byigaga ku mategeko na politike by'ishyaka ryabo, hanagirwa intumwa nkuru y'inyeshyamba za FDD mu biganiro by'amahoro byabereye Arusha muri Tanzania hagati yabo na leta ya Pierre Buyoya. Ibi byose ariko akabikora ari kumwe na Pierre Nkurunziza wari inshuti ye bya hafi cyane, ndetse muri 2003 ibiganiro bagiye bagirana na leta byaje kugira ku musaruro maze inyeshyamba zirambika hasi intwaro.
abari inyeshyamba za FDD bahita bahinduka ishyaka rya politike CNDD FDD batangira kwinjizwa no muri leta icyo gihe. Muri 2005 Nkurunziza inshuti magara ya Evariste Ndayishimiye yagiye ku butegetsi bitanyuze mu matora y'abaturage ahubwo atowe n'inteko n'inshinga amategeko nk'uko byari bikubiye mu masezerano ya Arusha. Maze Pierre Nkurunziza akimara kuba perezida yahise agira Evariste ministri w'umutekano anamugira umujyanama we mu bijyanye n'ibya gisirikare, ibintu yakoze kugera mu mwaka wo muri 2014 abikora imyaka 9. Ndayishimiye Evariste muri 2016 yabaye umunyamabanga mukuru w'ishyaka CNDD FDD. Aha bite byumvikana yuko yagombaga kuribera umukandida mukuru mu matora akurikira, ndetse icyo gihe yanabaye umuyobozi w'ishyirahamwe ry'imikino Olympique i Burundi. Muri iki kiganiro turi kuvuga kuri Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi, ariko birashoboka ko abari kudukurikirana ufite ikibazo cy'indwara yakuzahaje nk'umwijima, impyiko, constipation, rubagimpande, diabete no kurangiza vuba mu gihe cyo gutera akabariro ku bagabo, umugongo, prostate, imitsi, umutwe w'uruhande rumwe, indwara z'amagufa n'iz'umuvuduko w'amaraso, iz'amenyo, iz'uruhu ndetse n'iz'ubuhumekero n'izindi nyinshi. Nugikwiye guhangayikishwa nazo kuko igisubizo cyabonetse mu kigo KUNDUBUZIMA Health. Mutugane tubafashe aka kanya. Dukorera mu mujyi wa Kigali mu nyubako ya Shike kuri floor ya mbere mu muryango nimero E050. Ushobora no kuduhamagara kuri nimero zacu 078 56 86 38 Mugane KUNDUBUZIMA Health bagufashe ku kibazo cy'indwara yakubanyeho kandi. Mu kwezi kwa gatandatu mu mwaka wo muri 2020 komisiyo y'igihugu y'amatora mu Burundi yatangaje ko Evariste Ndayishimiye yatsinze amatora yari amaze iminsi aba, yatsindiye ku manota 68.72% ahita atangira imirimo ye ku tariki 18 z'ukwezi kwa gatandatu muri 2020. Imbere y'abarundi bose bo bene igihugu, jewe Ndayishimiye Evariste umukuru w'igihugu cy'u Burundi, ndarahiye ko ntazotirigana ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi. Iki gihe Evariste yarabaye perezida wa 8 wari ugiye kuyobora Burundi, akaba perezida wa 9 wongeyeho umugore umwe wakiyoboye amezi make nyuma y'urupfu rwa perezida Pierre Nkurunziza. Iki gihe kandi Ndayishimiye yarabaye perezida wa 2 wari ugiye ku butegetsi mu Burundi biciye mu mucyo, kuko ndi nayo wari waragiye ku butegetsi mu buryo bwa demokrasi yari Melchior Ndadaye nawe wahise wicwa hadaciyemo kabiri. Ibi bituma rero Uburundi buza imbere muri Afrika nk'igihugu kiberamo ihirikwa ku butegetsi ryinshi kurenza ahandi hose ku mugabane wa Afrika. Rero nyuma yuko Evariste Ndayishimiye yatsinze amatora yahise atangira kuyobora byihuse afata ubutegetsi mu bihe bitari byoroshye na gato, kuko hari nyuma y'urupfu rwa Pierre Nkurunziza wari umusangirangendo we, akaba na perezida w'iki gihugu nyine wari warapfuye urupfu rutunguranye. Birumvikana ko bitari bimworoheye na gato. Agifata ubutegetsi yatangiye kugenda ahindura byinshi ku bibazo by'ubukungu byari byugarije Burundi byahereye mu mwaka wa 2015, ndetse icyo gihe Burundi bwari imbere y'ibindi bihugu byose mu kugira ubukene bukabije. Atangira gukorera ingendo mu mahanga mu bihugu byo muri Afrika, ahereye ku byo mu karere ka Afrika y'Iburasirazuba, arambuka anasura ibyo ku yindi migabane muri Amerika, Iburayi na Aziya, anasura ibihugu by'ibihanganye nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubushinwa n'Uburusiya, ndetse nyuma y'umwaka umwe yanasimbuye Uhuru Kenyatta wari warahoze ayobora umuryango w'ibihugu bya Afrika y'Iburasirazuba, agenda ayobora inama zitandukanye zagiye zimuhuza n'abandi bakuru b'ibihugu. Ndetse icyo gihe nk'umuyobozi w'ibihugu byo muri aka karere yanagiye agerageza gukemura ikibazo kiri ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu gihe yavugaga ko ngo ikibazo kiri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kigomba gukemurwa n'abanyekongo ubwabo. Undi wakinjiramo nyine yaba afite izindi nyungu ze bwite yaba yiteze. Ibintu yavuze asa nkaho bimucitse cyangwa se ahubutse, kuko nyuma y'igihe gito amaze kuvuga ibyo ngibyo mu ruzinduko yagiriye i Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yageze yarizihirwa yemerera Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Kongo kumuha abasirikare b'abarundi ngo bafashe aba FARDC guhangana na M23, dore ko Tshisekedi icyo gihe yari yararahiye akirenga akavuga ko atagirana ibiganiro n'abagize uyu mutwe. Amakuru avuga ko icyo gihe amabatayo menshi y'abarundi mu burengerazuba yambutse agana muri Kongo kurwana na M23, aho agitangira kurwana muri aka gace bajyaga ku rugamba biyambitse imyambaro y'igisirikare cya Kongo FARDC. Ariko ibi ntibyatinze kuko M23 yahise bivumbura, maze mu kubitangaza Evariste Ndayishimiye aratsemba, ararahira arirenga avuga ko nanga bafite muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
nyamara mu by'ukuri abasirikare b'abarundi bari barimo barwana muri Kongo, ndetse icyo gihe yari diri ishyushye cyane yari yagiranye na Kongo mu ibanga rikomeye, ndetse ngo harimo amafaranga menshi kuko byabarwaga yuko buri musirikare wese wagiye kurwanira Tshisekedi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo w'umurundi azajya ahembwa $5,000 by'idolari ku kwezi, ubwo narenga miliyoni 6 mu mafaranga y'inaha iwacu mu Rwanda, maze uwagiye ku rugamba we akongerwa amadolari 200, ubwo narenga $260 mu mafaranga y'u Rwanda. Gusa ariko igitangaje ngo uyu mukuru w'igihugu ngo aya mafaranga nayo yahaye abo basirikare nk'uko babivuga, ndetse bamwe na bamwe ngo baramurakariye, gusa ariko nawe siwe, kuko amakuru twahawe natwe ngo nuko Tshisekedi yayamwambuye nyuma yo kubona ko izi ngabo n'ubundi ntacyo zimaze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Perezida Evariste Ndayishimiye nyuma yo kwisanga ari umusangirangendo na mugenzi we wa Kongo bahuje byinshi tuzagarukaho ubutaha, yatangiye kujya atanga imbwirwaruhamwe zibasira u Rwanda, anavuga nabi ndetse anumvikana ashishikariza urubyiruko rw'abanyarwanda ngo kurwanya ubutegetsi buriho. Yumvikanye avuga ko mu karere abaturage babayeho neza, ahubwo ikibazo ari abayobozi babi. Ati ariko tuzakomeza urugamba turimo mpaka igihe abaturage b'u Rwanda bazatangira kugaragaza igitutu ku buyobozi. Ati ntabwo urubyiruko rw'u Rwanda rushobora kwemera gukomeza kuba imfungwa mu karere. Ijambo ryashimangiraga ko yiteguye gutanga ubufasha bushoboka n'ubudashoboka kuko ari we wese wifuza guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda. Yanahise afunga umupaka w'u Rwanda n'u Burundi, anavuga ko ibyo kuba yawufungura byo tugomba kubyibagirwa. Muri gahunda ngo bigomba kwibagiranwa rwose kugeza igihe u Rwanda ruzamuhera bagerageje guhirika ubutegetsi bw'inshuti ye Pierre Nkurunziza, nk'uko yabivuze mu kiganiro yagiranye na TV5 Monde. Iki ndakibabwire ntimujya mu mukondo wa zose. Buramatari yavuze ati umubanyi mubi murazi ko ariko araduhigira, mugana aramaze kumugabisha, uzotuvyoga tuzomuvyonga. Aho uyu mugabo utavuga rumwe n'u Rwanda asa nk'ubaye mu bwoba bw'uko yahiruka ku butegetsi, ndetse anafitiye ubwoba abakubita agatoki ku kandi bahegira intebe ye y'umukuru w'igihugu mu gihe manda y'izaba irangiye mu mwaka wa 2027. Ariyo mpamvu muri za mvugo ze avuga yisekera abantu tugaseka, buriya ngo abari kukanyuzamo ku buri bose bifuza ubutegetsi bwe babushaka bubi na bwiza. Nko mu mwaka wa 2022 yamenye mu ibanga rikomeye ko ari gutegurwa kumuhirika ku butegetsi, bakamwaka ubutegetsi ku ngufu, maze ahita yirukana bamwe mu bajenerali yataye mu gutwi yuko bari muri uwo mupango. Evariste Ndayishimiye mu myaka irenga inamaze ku butegetsi yiyumva nk'igihangange, ndetse akunze kunenga abo mu ishyaka rye bafite inyota yo kumusimbura ku butegetsi bw'u Burundi, ndetse amakuru avuga ko Ndayishimiye kubwo kuryoherwa n'ubutegetsi ashobora no kuziyamamariza manda ya kabiri muri 2027. Uyu mugabo yatangiye kuyobora Burundi buri mu bihugu 5 bya mbere bikennye ku isi. None uyu munsi Burundi n'ubundi buracyakennye, ndetse ku kigero kirutaho yabusanze, nubwo we ajya yimahoroniza akavuga ko ngo igihugu cye gikize kurenza ibindi byose mu isi, ngo nta n'impamvu y'inkunga zituruka muri banki y'isi. Sawa, ibyo nta wabimuburanyaho. Ndetse igihe Evariste yafatiye ubutegetsi, Burundi bwumvikanye cyane mu bibazo by'imyenda bwananiwe kwishyura. Nk'ubu ngubu mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba bafitemo ibirarane birenga miliyoni 15 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bananiwe kwishyura. Uyu muperezida ashinjwa gushora ingabo z'igihugu ku mirongo y'imbere ku rugamba muri Kongo, aho abasirikare b'Abarundi birirwa bapfa, nyamara ngo nta mpamvu nzima ihari igaragara barwanira, kuko ngo batanahembwa nk'uko baba babyumvikanye. Agashinjwa kugaragara ku ruhande rwa FDLR, inkozi z'ibibi zasize zikoze jenoside mu Rwanda mu 1994. Ndetse hari n'amakuru aboneka mu binyamakuru nka Great Rex Eye ko FARDC n'Abarundi ngo bari gukorana bya hafi na FDLR, ndetse ngo ubu ngubu bari kubaka ikigo cya gisirikare bazajya bahuriramo bakitoza, bakanapanga neza uburyo bagomba gutera u Rwanda bagakuraho ubutegetsi bwa Paul Kagame. Dore ko uyu mugabo yamaze kwereka isi yose ko yiteguye kurwana n'u Rwanda, kandi arushinja intandaro y'umutekano muke uri mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba. Ngaye nguko mwibuke kudusangiza ibitekerezo byanyu ku buryo mwakiriye kino kiganiro mubinyujije muri comment. Mu gihe wakunze ibyo nkora kandi ushobora kuba wankurikirana ku mbuga nkoranyambaga zanjye zirimo Instagram na TikTok ni Aime Christian 01. Kandi niba ari ubwa mbere wisanze kuri umuyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa no gukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi sinzima dutuye. Ndi Aime Christian. Naho ubutaha.